he in hmangaihna thawnthu hi kumsari veliam tami to kha ania Rihana music icon le Hassan Jamil Saudi billionaire chu kumthum chung vel anin ngai zong man anin laichin na hi mipui wantlang ma a an thup chungin anin hmangai em thowa ma se engwangin nge anin then kher na chan hemi nu hian engtin nge an omzel tak Rihana fate pani hian boina engang landan nge an putto a chan na hreturin video hi atop thlengin ilo endonia voina chuan Rihana hi music icon angin mi zongzong hriat a hloa album maktadoi somruk chuang a hral ka khovel puma record sang asiam to bok hei hian music artist a chuan a hral thaber pol ani tir 21st century ya recording artist prominent ber te singa mi ani bok Rihana hian award sang adong to a Grammy Award pakotiam hian kumsang hi somni palia Forbesin atarlan danin meichia musical artist a chuan a hausa ber ania a hausak zong hi $1.4 billion ani ama ero chu hetiang khopa a hlotlin na phena hian no panlai hun khirtak chu ain phum ro Robin Rihana Fenty hi February ni somni kumsang ha zakwa somriat pariat khan St. Michael Barbadosa apianga Monica Bradway accountant le warehouse supervisor Ronald Fenty te fanu ani Rihana hi bangla bedroom pathum omna athang liana apa chu kothlera thomno azor puichin anau panlai hun hi anule pate inkar boina chuan anghong takzeta apa chu zungolvei ani baka cocaine ngolvei ani poka hei hian aninkar inzomna chu ati chele Rihana pa hian anu chu kut athak thina anin beina chu ti top tumin anin kara ain rol thin nau pang ani angin Rihana hian luna ben von chu anei thina anu le paten boina anei rang thina wangin aluna chu anat ema wangin Dr. Tepon aluwa bok a oman ring hial ane ni masala kumsom palimi ni in anule pate chu anin thenta a ti chuan a risial na poin ji omlam abanta Rihana hi Charles F. Broom Memorial Primary School ha chuan aluta ti chuan Combermere School ha nen talent contest sa pakhatna ani vevea kumsang hi pali khan beauty pageant ha thlan ani bok high school graduate chu adu viau chungin music lama kalchu thlangta zok ani a talent chu kumsang hi pali khan kumsom paruk mi ani in American producer Evan Roger chuan amhuchuak vechia Barbadosa chol aman lain a album Masaber Music of the Sun chu kumsang hi panga khan tlangsar ania kumsom pasari milek ani lain atan chuan hlotlin na lian tak ani kumsan hi paruka a girl like me ti chuan a chunzoma kumsan hi pasaria good girl gone bad ti nen heti hunlai hian singer Chris Brown chu ante chana kumni chung anin data kumsan hi pakoma jong chuan Chris Brown an kut athak thin ti adak tak chiam hnuwa anin chen le ta a Grammy party an nei zon hnu in lama an hokonga kut athak ani he thil thleng hian khovel pum media te ngai event a hloa Chris Brown hian thu boy anei phang nge hemi hnu hian Rihana chuan na ti chu ain poma ti hian a soi ani mi ten ka traplai min mu chu ka du lo ani lo pon min tor pui po ka sing nu na kanat hun lai ber ani ma se hei hi ka ni na anga mi ten min shiat ka du lo ti hin a soi ani Rihana hi baseball player Matt Kemp Formula 1 driver Lewis Hamilton actor Leonardo DiCaprio Drake le midang tenen po inzom na anlo nei to ni masala heng in kung kai na zongzong te hian omzia anei lo Rihana ring non mangai na hi media ten kumtam tak chungan ngai ven ania
ni masala Hassan Jamil businessman ne na anin zomna hi media ta hriat lo tur berin kumthum don an thup tlat thung an pahni an hmu dun masak ber chu June kumsani som pasari Spaina chol an man lain ania hemi nu tang phei hi chuan mi te hriat lo thei tur berin an chun zom Hassan Jamil hi Arab te khovela chuan a hausa ber te zinga mi ania an chung ko sum don na international conglomerate Abdul Latif Jamil rochun tutur ane Saudi Arabia le ramdang ate Toyota liat hei chunga chuan thunin asang tak an nei ane Hassan hi he company ya deputy president le vice chairman ane community Jamila president ania an chung ko in midang te chanpuina ta na company an din chu Rihana ne na anin ngai zon ma hian Lena Lazar nen anin neya Tunisian art expert ane Jamil hi supermodel Naomi Campbell nen po alo in him nai view to bok Rihana le Hassan hi tension thailo tluk ania anin lai chin na chu a romantic em ba ka nget tak ni hin alanga pon lama tanga anlo thlir dan ang lo takin Rihana hian a hmain ami mal nun le a career kalkoptir dan chu a thiam lo ti apoma ama a ril ruwa pekin nuam ti lo na anei ane mase Hassan hi anuna alo langta ama ang hi alatong ngai lo ti asoi hial ane a hun hlutak mai abula man chuan ati hlim tak zet selep ani chungin Rihana hian Hassan ne na anin kar chu vantlang ma a asoi lang ngai lo ni masala interview magazine in a interview na ero Hassan ne na an hmangaihna partlan dun chu nuamati ti asoi an panhi hian anin hualti thuthang te auma Rihana hin akut veilama diamond zungbun December kumsani sompasaria abun trumkhan ni masala hei hi confirm na aum lo ane insider sin an rindan chuan Rihana hian fa nei chu aphur view ne an ringa chuti lain Jamil hian chungko din main in nei phot adu masa ane an ring ama ero chu heng thil hi engma a thlenglo January kumsani somni khan kumthum don anin zui hnuin anin kar ti top chu an tumta ane source then khatin atarlan danin an ring nun chu ain anglo dun ema hei hian anin kar in zom reng turin boina siam anti report dangin atarlan le danin Rihana hi billionaire chungkolama tangin norna anti velea an sa khodan anga in zomna nei turin anin chenna chan hi an pahni du dan ani lo ve ve nein an soya mase anin zomna hi an boi thak em wang ane alan danin Rihana hian ani na ang taka chu athanga akopui chungte du dan le beise anga ayin loin nei ta se Janet Jackson boina to ang tho hi atok ve theitlat Qatar billionaire businessman Wasam Almana chu kumsani sompanhi khan pasala ane Wasam hian anupui laka hian thu anei ema ain cheidan tur zong le concert na a style tur sang te chu adu dan ang thlapin ati tir thin sexy taka lam ang te po aphal lo vek ane hei hian kongtam takin a fans te chu a chan tir bok ama ero chu Janet Jackson te nu pa hi an fa papian nu thathum nuwa kumsani sompasari April khan anin chen ane Rihana le Hassan te po ani chen nu hian Rihana hian malam apan chun zum lea hlimna chu rapper ASAP Rocky ne na amuleta November kumsani somhi mipui vantlang ma anin lan main New Year khupuya chuan hun hlim tak an mangduna an nu pa hian an fa masaber RZA Aflon Mayor chu me kumsani somhi panhi khan an neya ti chuan an fa pa panhi na Riot Rose Mayor chu kumsani somni pathum khan an nei le bok Rihana hian an chung ko hun man dan chu
social media a share thina apasal le afate angai lu zia chu atilang thin afate hian ngai ven an hlo ema andu omna hian mi te mit ala ane alandanin Rihana hian mangai tu diktak atongta arab pa hausa tak kha neita se Janet Jackson buena to ang tho hi atok ve in iringem komen lama ingai dani lo soi ve donia ton chumatan chuan khati zong kha ni ye